إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث का अमीरुल मोमिनीन गला क़ब्ल बिफ़ावाल इमाम बुखारी कले के फ़ान गया अल अदबुल मुफ़रद का मिहार अलवन में किया मुमिदनी बाबुल किब्र वरिकम नंगे बाबु किब्र वरिकम के नुबैकम नंगे बाब अदि किब्र वरिकम की कोबा कमा किब्र वरिकम मिहा सलाम पाने बय सिफ़त बिस्मि बाबु का के नवाफ़वे अस्तो हकीकी किब्र वरिकम की मी हदीस तो के सन्ना फदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मी हदीस वसवता का मी अन्ना फदे देसिफा एक मायगा डबते का की बुरवरी कम का मी होन्ननी फुरतम सिफा की एई हक का इनकार करो साफ सरीह को ऐसा हक वैत्य का इनकार करो कुरान सुन्नत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस वसवता का इस वर साफ सहा वसवता मिहा yang anna hidu Quran ga ayat miha anna hidu hak ubai ege hidu em inkar karo ei boda ei musyrikun na behe tum Allah wahi qurban innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru. emihun kari musyrikun kari ga hame kan ilaha ki Allah hak ko ga alqam ilaha ki Allah la ilaha illa Allah boda jam emihun kibur wari ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. أمهم بنانا أرمن مويا لمبري جبهة ميري إلهم دوكلم به معنى كي أمهم بڑا كبر وري گتی فرتما كما كي حق کا انکار دیوانا کام دیوانا صفه کی میستکون نی کام تکو اے دیوانا باگ میں اپنی لمبري کا مويا لمبري کی دکا واہ کے ہرمن تباوا moya lembere ko takka wahake harmen tamawan bi ema dakkollo ema mide sife ki me mayawro gotiga boda kama miha boda amerikam ge sife ki hakkan inkar kuruma mihun dakko mi babu ga imam al bukhari ge nawafa mi ba hadis pasolo ibnu abdullah bin amr widawani كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم قال يقتم بكلم تبيمه فجاء رجل من نهر البادية عليه جبة السيجان. اهي تو نبي صلى الله عليه وسلم قال هنا بادية کی ای رفشو گمی علم در رسول الله صلى الله عليه وسلم علم گنو نادبه علم در تبه امی ہوں اخلاق استواد kuri dohge kuri hafta ga min komis warak ne wah ka zikr kure fawan ema mi ilma ki waram muhim wich mi ha tawadu ber kodde Allah kuttam kodde na hakka batil wa kodde chiki ilm mi fada mi ha hatta qama ala ra's an-nabi sallallahu alaihi wasallam mina ais nabiy sallallahu alaihi wasallam ke bokari ga uttune me kare hutti famani inna sahibakum qad wada'a kull farisin अमाकाशों के तेबा में हम के साहिब व बही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेबा में के तेरे बड़े अस्वार तदक्कुफी يريد ان يضع كل فارس ويرفع كل راع بكر بهما में हम तम्मत मेरे को काले के साहिब वॉइस एमी मिहार एना मिथा जमा को रिपोर्ट आकम के सिफत बड़ा आकम के सिफत हम कम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक को गेन्ना फराएंगे हक का इनकार करे अनेका दाक्कुरे बकरे हो एक मक्की मसले बकरे में अपा में मतिर कोफे देही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअखذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع जुब्बती एना के जुब्बा के निताम का हिफिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Ifawa hadis berbe ala ara alayka libasan ma la yaqil.
تنا شمكشم تباته لاجك في اللباس كي بدين ميهم كليبا لباس أبي صلى الله عليه وسلم متاعامي أيدبي إنا كهدم كي أي إنا كي باديا كمي إنا كي رفوش كمي إنا كما بدو علم لسه ما بدو واروكا هدم اللاجن بمتي دمي واروكا بدو جباي لاجن فيرام اللاجن يمي هدم كي مي وارا بدا إنسانا إنا كبدا كما جندا إتشكما باي إنوري مداروني إيه نبي صلى الله عليه وسلم متاعامس ikane gufan aille wenage hedumu gailla mi heduma ki mi buddhirangala mehla heduma ehmegan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis asfale gaisave inna allaha la yanzuru ila rajulin jarra thawbahu khuyala podavar kama ko faakuri himmati gadamundu amihna allah subhanahu wa taala balla wadi amita isbaluge masal isbalaki faakuri terikurum tambikatta wori teriya मी बोड़ा कम मीहा गेंदाच मैं बोड़ा नित्य बोड़ा इनवा में कम मी बोड़ा कम मीहा गेंदवा अबू सईद इब्न खुदरी गारी हम रिवावे के मणि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबणी कुरबिये इजारुल मुस्लिम इला निस्फु साक मुस्लिम मीहा के इजार एना तिरिम मिला फटलून वेस हुन्नन जेहेडी काशिमतिन मेदश يسمون جهة ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين تابي كتا أدي تابي كشيم متامي دمي تو بكم ببربس مسألة نتي فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار تابي كتا بر تيريب بابا إبني نركا جاي رسول الله صلى الله عليه وسلم نركا جاي ومن جر إزاره فرطم كنت تامي كتبورن تيري جوابا نركش فرطم جزاء ومن جر إزاره بطرا أدي إكم كوري بودا كما إكم جوانيامو أدي إفافا بيتورا بودوه جمع لم ينظر الله إليه الله سبحانه وتعالى نادي ما قيامة دو بلوا ولي بكنا مانه رحمته كبيرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صح حديث إمام مسلم رواية كايس وني ابن عمر بداوني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر بداوني تمن كره رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ورزق فديا وفي إزاري استرخاء إهدنا تمن كره فانوجه إزار كذا كذا كتيريه في إزار كذا كذا كتيريه في فقال يا عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله تعالى يا عبد الله يا عبد الله ارفع إزارك عليك فارق إزارك وفلاش فرفعته دنت من كليك فان وفليمه ثم قال دني فؤاد يذكر زد هذه السفلاش فزدت دنت من كليك فان وفليمه فما زلت أتحراها بعد كليك فان كفدا دنت من كليك فان إنجي ويسورن ميدا جهند ميكما برس سمال كندم ميكانا تمن كليفان ورا السمال كندم كليفان وفتن حديث كربي سرين فقال بعض القوم هندو اتاتي باي بيكن بني الى اين يا رسول الله كيامه كم يوفلم بيدم يوفلم بس قال الى انصاف الساقين كاشمه مدش رواه مسلم الامام مسلم روايه امام مي පොඩාකම මිහා ගෙන්ද කම ෆේරා හෂිගටු තිරින්නා ෆේරා ෆටලෝ නොත ඉසාර තමිකෂන් තිරිකෝම බය ෆහරුගා බොඩාවරිකම් නැති තිමන්නගෙන් මිගත කුරමේ බය මිහුම් ගොනේ මිකම් ඉල්මර මිකම කොම්මස්වරක වාහක දක්වා ෆේබර ඉබ්නු රජබ් ෆතහුගා ابن العربي قال بعد بسفلك بدال فوني ابن العربي بدال وني لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبة فرهنا إناجي كاشمة تيريا
فيران لوم هدى نوانه ويقول لا أجره خيلا أهرم يكن قراني بوداك ما يكون نونه بونه يكن قرون هدى نوانه لأن النهي قد تناوله لفظا سوبكي حديث كأيس سوي صاف صريح كم أيس سوي لفظ إنهم بتكلم معنى نقول ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثل لأن تلك العلة ليست فيه هدى نوانه بنومه حكمه وتي ميغوتو غاي تمنى فدميهن نشي ميغوتا بن هدى نوانه فإنها دعوى غير مسلم أي رانغلو دعوى النونه بل إطالته ذيله دالة على تكبره فرتما كما كمينا ام بونه ديغو كورما كيسنا كي بروغلي كما دالي دكوراچ سو كي حديث کا صریح كما ایسو دنيا في ابن حجر بداولي وحاصل أن الإسبال يستلزم جر الثوب وجر الثوب يستلزم خيلا تناشي هم كشور حاصل مكان حاصل وني تبي كتّا بوري تيريا فاكوري تيري كورما كي أي بودا كمال لازم برا كمكه بودا كمال لازم برا كمكه ولو لم يقصد اللابس خيلا تبي كتّا بوري تيريا فاكوري بحتا ميها إكما قصد نكوريس ابن حجر بدال دين يفو حديث بسكول آدمی كما بعد نوٹا كاغنٹا ويؤيد ما أخرجه أحمد بن منيع رواية قربا روايتك أيسوي وجه آخر عن ابن عمر هم وجه ابن عمر قالهم في أثناء حديثه رفعوا حديث كالفان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث كالفان حديث قربا رسولك بتوجنا ودار وإياك وجر الإزار تمنا ركعات الهشيار واشه تابي كتّا ورتيريا فاكوري ديغو كورما هشيار واشه فإن جر الإزار من مخيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم كشور فاكوري تيريا تيري كورما كي أي بداكم بتري دنيا فورما كورباني طبراني جاي سوا رواية من حديث أبي أمامة بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام بيكال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون تبيبه إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري إهن تمام بيكالنا دماغي عمرو بن زرارة الأنصاري بيكال عمرو بن زرارة كيا بيكال في حلة إزار ورداء قد أسبل إيرو يكالين فانه النبي رداءك إزار الترقرباغن تابي كتبر تيري الدعوة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه دن النبي صلى الله عليه وسلم يكلي غفان کے هدم کے فڑی ہپے ويتواضع لله يدي الله التواضع بركما كبني عبدك وابن عبدك وعبدك وأمتك عليك الله عليك أنهن عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول हेदुमुग हिप्पवा निकमुग बोडुकम बया कुरमट्टक ती हम अल्लाह गालके बोडाकम गिंदाकम के ती अल्लाह गालके अल्लाह अंगिं अलके حتى سمعها عمرو दिन عمرو من वाडू इबगेम فقال يا رسول الله ए अल्लाह का रसूल इन्नी हमसु साक़ैन ए अल्लाह का रसूल है तिमन कले गफान के काशमच्चकी वरन हिमा काशमच्चकी एमा फेनोनी मगदु करना वरन हिमा काशमच्चकी فقال يا عمرو يفو نبي صلى الله عليه وسلم ए عمرو ان الله قد احسن كل شيء خلق हम कशोर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुम में जब सिद्धवी रीति कोश इन रीति कोश या अमरो ए अमरो इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुस्बिल हम कशोर अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोभ वडे नुगन्नवे फाकुर तिरिको फतमे कट्टा पर तिरिको फतिबे नहीं होते मी हम सोहा हदीस तो गाइस सोरे वाह मी अलवन में गामिला दूता को कुन गन्ना वाह तक එහෙනම් මේ රසූලුල්ලාහ් ඉන්සාර දෙල්බා නරකේ ඉන්සාර දෙල්බා උඩකම කිතු කුර්ආන් වල්ලාහ් වන්බනි කු අන්ෆුසකුම් ව අහ්ලීකුම් නාර තිබාමියුගේ නෆ්සතක තිබාමියුගේ අහුල නරකේ ඉස්ලාමික කුරාෂ කුඩ තංකොලේ නරකයක් දාවාක මුනිමා
එමිහුන මා බොඩ කම කන්නෝද එකම ඒ වර බොඩවා එමෙ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි අන්සර්තුකුමුන් නාර වරම් හරවඩ අන්සර්තුකුමුන් නාර තිමන් කලේ ෆාන් කියලාමින්ගේ මච්ච නරකයි ඉන්සාර කලේ ෆාන් ෆොනුුනි එකමට්ටක එතන ඉන්සාර එම වঈද් වරගද බොඩති වঈද් කම් මිකමුගා අයිස්වර් වරි මිකම කීමි බොඩාකම ලාසිම කුරවා කම කමුගා එලෙ صح دليلك أثرت مكانك أيسفا فات نبي صلى الله عليه وسلم دمني يفهم حديث قرآني ثم قال إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة هم كشورن نوح عليه السلام إكلي بفان أبهار فلوان كاري فوانيكو أبهار ما في بغتوغا مرهاذر بغتوغا قال لابنه كلي بفان دركلن بدالويه إني قاص عليك الوصية تمن كلي بفان تمن كلي بفان درفلا يقولني وصية كرام كي مي ورم هي صفة وصية علمهم صحابي بيكلون نبي بيكلون قريب نبي بيكلون ورب ودا සමාලු එකමෙන් වසියෙක් කරමු ඒ සෝමකී මේ වසියතකී මේ ඉස්ලාම් දිනේ කුරි කොළගම් වාජිබ් කුරේ ෆවාකම් වසියතකී එහෙම සලෆුස් සාලිහ් වරබ්බුල් සමාල කම දෙබ්බිකම් මේ වසියත විතර එම්මේ මුහිම් වසියතකී ඒ තක්වා වරි මක්කුරා වසිය එහෙම කීත කුර්ආන් වල්ලාහි කුරබ්බනි අම් කුන්තුම් ෂුහදා ඉද් හදර යඅකූබුල් මවුත් යඅකූබ් ගෆාන ගරිහම් මර්ආහිද තිබාමින් කලිෆාන් නොහුන්නානත වීමොහෙ යඅකූබ් අල් මවුත් ඉස් قال لبنيه ما تعبدون من بعدي එහෙම කලිෆාන් දෙන්න තිමන් කලිෆාන වසිය දැන් කාකන් හේලකන් කුර්ආන් කාකන් හේලකන් කුර්ආන් එහෙම එන්නේ බොඩ වසියගේ තෞහීදුගේ වසිය එහෙම වසියේ කුරුගේ වරම් මොනවා මා තමස් මරවදා ඒක මානක දරින්න හිව නසීහ දේශේ හිව බප්පනවත එමිහු නෙදස් දෙන් කන්ත කුරානේ ගොයි මොදලව්‍යස් දුනියවි ගොතුම් හුන්න කන්තත්ව්‍යස් අදි උඛරවි ගොතුම් හුන්න කන්කම්වස් බුනේ දේශ වසියේ කුරස් නොහගේ ෆාන විදන්නවනි කලේ ෆාන දරිකලුන්න දෙකමකුන් තිමන් කලේ ෆාන වසියතුග අමර කුරබම وأنهاك عن اثنين أدي دكمكم نهي بسكرة دكمن منا بسكرة فردا ودالوني آمرك باثنين وأنهاكم عن اثنين آمرك بلا إله إلا الله تمن كليفان أمر كرمه لا إله إلا الله بكلمك لا إله إلا الله بكلمك مي إم بڑو وصي توحيد وصيتك مي إم بڑو وصي لقمان غفان كليفان كداركل ندب نصيحة بسم فرقميوا كيت قرآن الله وحي قرآن يا بني لقمان غفان كليفان داركل ندن اي درياي لا تشرك بالله الله نما شريك نكرج إن الشرك لظلم عظيم हम गशवर शिरक की एम बड़ फाफ मी दारिना बफाई कुरांग एम्मे होवसी नामनम शिरकुन कुरच एसबकी तौहीद मी एम्मे असासी कंत मिकम मुजिया मिकमा एक्को मिनियको बद अल्लाह बदल को फी स्वर्ग बदवेनी एन्नोनी दाइमन एनावाणी नरकवंत बीमा नबी बेकलम असूर बेकलम एबे कलमगे अहुल वरिन्ना गौम गवालिविन बड़ वसियत की لا إله إلا الله مكلمة دنيا فويدالوني مكلمة دمائكم فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضع في كفة قد هاي مودو أدي هاي بين جنس كتلفتك فلي الليما ووضعت لا إله إلا الله في كفة أدي لا إله إلا الله يعني فلي يا لما قد يعني فلي لما لرجحت بهم لا إله إلا الله بروجندا هم نوح عليه السلام تأمرك ربني لا إله إلا الله
ඒක මුරාද කියනවා ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කිය ඒක මුරාද කි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ඒ හැම එකන දුනුන් කියන්ත ඒක ඒතෝ නූහ් අලයිහිස්සලාම් ගේ ඒ මුරාද කි නෝ ඒකේ මානේ කි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ගේ හකීකේ දණේගන එහෙන් අමල කුරා හාල ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කිය ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කිය මුෂ්රිකුන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ආදේශ කරමන් දිරු කි බනෝ කි كيفان حديث قرآن يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا تمامهم لا إله إلا كلمة كياش كلمة كياش كامياب وانا كميون نكيا كي نميون كلمة غادي ينجت أميهم إيه جواب ربنا كي أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إله دم إله كم هي هذا تي هذا أجاب قرآن كامك أميهم نجى حقيقة يقول لا إله إلا الله كيا هم غريها كيا من تلك من الله كمان බෙන් හාගතක නූල වෙන්නේ එම එකලිම කියෙන් ජේ හක්කුගතුක කියාශ ඒගේ මානේ කි නූහ් අලයිහිස්සලාම් මිතයි දන්නවනි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් හක්කුගතුක කියාශ හක්කුගතුක කියාශ ඉල්මා අමලා එක්කොන් අදි එකන්තත්තක ලාසිම් පුරා කන්තත්තකයි එහෙනම් ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කියුමග අන්නාන තින්කම ෆුරතම කියුම් ගිනගිනගේ කලිමා තකුරාර කොක්කියුම් آدي فهمهم إيه كياج فهمهم كيت القرآن الله وهي قرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله دناش دينك الناس ونجناش أما كشور الله من ويحق ويعرف من إله إلا الله أنا كتوحيد كإلم وجن جهينة يكون بميرس إجن جهينة إمنا الإمام مسلم كرواية جايس وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآن من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة ميهكم مروات إنا إنجتيا إيه علمايكو لا إله إلا الله كيافي دخل الجنة سورة ودج إهمما إنا لا إله إلا الله كمعلومات فرهم معلومات إيجون إيش ميجي فهم منفعكم بشارتين هما يكون الدلهم كيوما كنا إيجي منفعين إنا كم نقران هما إياكو التوحيد بكلمة لازم قرآن كان تتكلم عمل وسكون جهين إيران لا إله إلا الله کے منفع قرآن هم علم بدار وني لا إله إلا الله کی جهين علم عمل تدور كما يكش علم يكو كيما إيران نكونني نصارى إنك مغو نصارى إنك أي نصارى إنك جاهل كما يكون لا إله إلا الله كيمي هم هناك منفع نكون إيه علم نودا අමලායික්කොම් එලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් කීමා යහූදීගේ මගොන් නොකම ගෙන්දා යහූදීන් නකි එගිතිබේ එගේ හොරේ එයන් අමල නොකොයිබේ ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් මිකර තෙදුවරි කමායක්කො කීමා මුනාෆිකුන්ගේ මගොන් බේරුවා මුනාෆිකුන් නකි එයි දොගුවරි කමායක්කො බේරු ෆුෂන් දක්කාගෙන් එලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් කීමිහම් එහෙම රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කරවනි මන් قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة لا إله إلا الله تدوير كما يكو كيافي ميهكو سورغ ونا تدوير كما يكو كيافي ميهكو سورغ ونا එම මේ තෞහීදුගේ මේ කලිමේ කී මේ වර පොඩු කලිමේ එහෙම මේ අසොමි බාරිය මීසානුගේ හබරි මේ කලිමාගේ හගීගේ බොඩකම එහෙනම් හැම එකම දුන කියාලා එහින් ඉච්චේසනා කියාලා කලිමයි ගොත කියාලා আদি එවරෙන්නවා එහා බරෙන්නවා නේ රකයි කරේ هم لا إله إلا الله غيبت دبي المر مدار ديرو كنا جبوت فرتما ركونا كي لا إله إلا الله الله من يهبوا جاوكم إله كنا من نفيكم هريها إله تكك إله كنا نفيكم جميع دبنا بيكي إثبات نوات ثابت كرون إلا الله الله من الله فيما علوكم من هريها إله تكك جهنم نفيكم دنيها حساب دعاء كرون جهنم الله එහියා මදදෙන් ගෙදෙන් ජෙහෙන අල්ලාහ් තවක්කල් කරන් වකීල් කරන් ජනාමයි කන අල්ලාහ් අල්ලාහ් ආමයි කන කතිනම් ජෙහෙ එම හුරිහා අල්කමින් අල්ලාහ් ખાලිස් කරන් ජෙහෙ යර්මසු ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් මන්ෆා කුරාන් එහෙම කි කුර්ආන් වල්ලාහි කුර්ආනි කුල් ඉන්න සලාති ව නුසුකි ව මහ්යාය ව මමාති ලිල්ලාහි රබ්බිල් ආලමීන් කලේෆාන් විදාල වාෂ තිමන් කලේෆාන් ගේ නමාදා තිමන් කලේෆාන් ගේ කතිලමා තිමන් කලේෆාන් ගේ මර්වමා දිරුහරු වනි අල්ලාහ් ලා ශරීක ලා إلهكم إبش شريككم وياه دم يفوق من بدار بني نوح عليه السلام دم مني مي لا إله إلا الله كم مايكم مي لا إله إلا الله
කට්ටාගේ ෆලිය ලාවා හයි මුඩා හයි බින් අනේ ෆලිය දෙස් ඒ කලිම බරවානේ ميزانك ما برهلوانه دنيا فوق داوني ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة هاي مدا هاي بين وان يتكلم كفا إكو وان يتكلم كفاربدا وان بوليكني هاي مدا هاي بين كفا في كم غابياس بس لقسمتهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله فنو كلا مانك إها بار بدوان كلمة إها بار بدوان لا إله إلا الله كيم جه غتا كياف كم غوانا ما هاي مودا هاي بيمم مفتي فوي بوا كوندي كلا لا إله إلا الله كلمة के मतलब ये لا إله إلا الله कियास माना देने का नहीं गिना गिने ला इलाहा इल्लल्लाह कियास देंगे फो विदाल वनी व सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदि तिमन कलेफान अमर कुरब में सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही में जिक्र किया मिस वरम मा जिक्र सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही मी वरम मा जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरब बनी मन क़ाल सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही मीहको في يوم 100 مرة ستيك فارض واله كيافية حطت خطاياه هنا بفاقة تفهمين وإن كانت مثل زبد البحر هنا بفاقة بري من بركي أي خاندو के लोनो गंडा हमें बुरी कम गावे इसमें तुआलक ستيك فارض سبحان الله وبحمده كيافي का الله فسما मियसमा कुरीगे बुनी बता हम मियक सुभान अल्लाह व बिहम्दिही दी कियसनुआन ए बुनाच में गिंजे ए बुनाच के ना फिकर करजे न कियायो एरम मी की मंफा कुरान सुभान अल्लाह के माने की अल्लाह मुस्तहिर अल्लाह बुरिहा उनी कंततकन अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुरपुरम या इलाह का इब्स उनी कमेंट إله سبحانه وتعالى ذكر بافرات إله سبحانه وتعالى حدان نتي فرات إله سبحانه وتعالى إبس هني كمن نتي هيتم تذكر جين هيتم جنن جين إله فريا ما يجي ذكر صفاتنا فريا إله سبحانه وتعالى إمها دا نكمة إمها كانت تكون دوري مستاهر ليس كمثله شيء إله فدر جنبها ما يبس فرات النوي ولم يكن له كفوا أحد إله فدر ما يبس فرات النوي وبحمده الله سبحانه وتعالى مستاهر كرم أي تسبيح كرم مستاهر كرم حمد كرم حمد دليل قرآني الله سبحانه وتعالى الثناء إله के मातिवरिकन सिफत कुरान सुभान अल्लाह गमियोनी इम्हा दम निकमति सिफतकुम एक इलाह सुब्हानहु व तआला नफी कुरान हमदु गमियोनी इम्हा रिवति सिफतन इलाह साबित إمهارية صفة إمهارية صفة إله سبحانه وتعالى ولكما إمهارية صفتكم إله سبحانه وتعالى صفة كرم الحمد كرم إمما تسبيح يا حمدا مدى كلمة إكل لاغن كيوم أي ورم ما يكم يجي قطو غير فروا إما سبحان الله بحمده كيوم أي ورم ما يكم أي ورم بدو جنبا كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرآني كلمتان خفيفتان على اللسان دي كلمة بدو متشلوي ثقيلتان في الميزان ميزان بارم حبيبتان إلى الرحمن رحمن أنت إله قد قال لغويتك أمبر دي كلمة سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده إما الله مستاهر وأنت كرم dan nikamati dera ummi hasifatu ngida mustahir wajma kaman alaga bul kos tasbih ya imha sifatake nivetwe kama sifatake li bodi kama kaman i'tiraf le ilah hamdu kurmaki ei egotam ya amur kurabani nuh alayhi salam kale ke faanuge dari kalonna wa subhanallah wa bihamdihi denge fo vidaloni e subhanallah bihamdihi mi kalimat maikka fa innaha salatu kulli shay mi huriha makhluqun ge salati
هرها مخلوق كيا دعائك مخلوق ترى بس مخلوق كنوع مفدين نكيا مفدين نكيا بس مخلوق كنوع يجمعنا كي हम सीधा हकीकता तस्कहा गेस्सा वेया वाया मिहुरिहाज तस्बीह किया है कि तो कुरान वल्लाह भाई कुरान तुसब्बिहु लहु समावातु सबअ हाय मोड़ तस्बीह के वल अर्द बिन तस्बीह के व मन फीही तांगा वहां तस्बीह के व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दि हमदा एक तस्बीह न किया तो कुरान वल्लाह हमदा एक सुभानअल्लाह बिहम्दिही हमदा एक तस्बीह न किया हमें किस मखलूक है वलाकिन ला तफक़हून तस्बीह एकम tidak ada shay है के लिए तस्बीह मी हकीकत मी आर्गुमेंट में अडुमेयुना बस मिहिर वेलितका मी विहिर मुंदा वायरोलितका तस्बीह कियमुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबे करम फरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे फन का इपुल गो इगा पड़े तस्बीह किया सहाबे करम अडो सुभानअल्लाह बिहम्दी तस्बीह किया सुभानअल्लाह किया इगा को अबू बकर गिफार में पुड़ा देवी में अबू बकर गिफार का पुड़ा गो तस्बीह किया सहाबे कम फतम अडो इससे हिला को देखो अबू बकर गिफार का पुड़ा देवी एमा एक ताकि तस्बीह किया एमा रूह अलैहि सलाम दन्नवनी ए हुरिया मखलूक के तस्बीह है हुरिया मखलूक के तस्बीह है व बिहा युरज़क़ु कुल्ल शै बितस्बीह के सबने हुरिया इचका रिज़्क़ु लिबेगंदनी मी तस्बीह के सबने एमा मीगे के चिकी मी तस्बीह के उनके रिज़्क़ु तना स्वाहा मिहा रिज़्क़ु तनवस को दे कम वबिहा युरज़क़ु कुल्लु शै हुरिहा इचका रिज़्क़ु लिबेनी मिकलिमा इन्ने हेमा मिकलिमा गिना कियोमा की दुनिया आखिरत बाजवेर वे दुनिया आखिरत के रिज़्क़ु आला तनवस वे दा कम मिगनी व अनहाका अनिश शिर्क अदति मन कलेफाना नसीह तेरिवा में शिरकु नुकुरमा वसी कुरान फकुतु दिंगे फमी दन्नवनी अमर बिन रावी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन दन्नवनी दिंगे फमी दन्नवनी या रसूल अल्लाह ए अल्लाह के रसूल हादा शिरक कद अरफना मी शिरकु हर नगे बेंगे मैं कब साहब कहते हैं शिरकु तिमन में एंगे 10 को पोरी जी 10 को जे चें शिरक ingin ke era ingin salam bebe ema ei wajibe farad wajibe ei ena shirku kurave kantette ema sahabe be kalo me dannawani timanna menna shirku enge den efo suwar kurabani famal kibru barkama kibra nuh alayhi salam wasiyatu ka me dannawani anhaaka ani shirki wal kibr shirku kurma kibru barkam नहीं कुरान में करेगा देख अब्दुल्लाह बिन अमर मिदन्नवनी अल्लाह के रसूल शिरक करो घर में नहीं गए खोगा है खिबुर वेरका खोबा है खिबुर वेरका मक एमा बिहार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब बेकरो खंतत देने का तुम वरब्बुल शव वेरका एबे कन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाली शिरक पूरी वरब्बुल दस එහෙම දෙන් ඊතර නේගෝ එක්කන්තකාමතු ඊතර සුගාරි කරේ කොබා හැකි වර වෙකම විදාලවනි हुआ अन يكون لاحدنا حله يفوق عبد الله بن عمر विदालवनी हुआ अन يكون لاحدنا حله يلبسها اي हरमे गतरे मीहा को देफेरा लुंगे हुल्ले की ए देफेरा आहद तो गदा रिदायका इजा लुंगे ये قال لا أهد رسول الله تقول نونك قال فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنتان أي حرم كتر ميهكو ريتي فاوانك أدي فاوانك ريتي دي ودلا فون فاوانك ميروه أهد رسول الله تقول قال لا نونك قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها
hadis kore denge fo Abdullah bin Amr dannamani Allah ke Rasulullah harame ei kibru bari kama ke harame tere miya ko rangalo sawari ka sawaro hi qala na hadis kore banne ke denge fo dannani qala fa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilayhi e kibru bari kama ki ei harame tere bayko li ahadina harame tere ekako ena ekko majlis ko baag dakane bayko tibe ni hon hinje قال لا هند رسول صلى الله عليه وسلم نونك دين فارس قربني قال يا رسول الله فما الكبر دين بجيام دين كباه كبر ويكما كباه دين هند رسول صلى الله عليه وسلم قال سفك الحق حقا انكار کرنے وغمس الناس مستكن دكر اي كبر ويكما متى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو majlis ಸುಳವಾದೆ ಬೇಕರೆ ಫಾನ್ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಪ್ಪ ರಂಗಳು ಮಾಲೂಮಾತ ಹಮ ವಾಸಿಲಿ ಉಂಟ ಏಕರೆ ಫಾನ್ ಸೊಟ್ಟುವ ಎಮಿ ಕಿಯವಾದಿನ ಉಸ್ಲೂಬೆ ದರಿಬರನ್ ನನ್ನೋತ ಕಿಯವಾತಿಬೆ ಮೀಹುನ್ ಮಫ್ರುಮಹ ವಾಸಿಲುವ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಗ ಫುರ್ಸತು ದಿ ಎಮಿ ಕರೆ ಫಾನ್ ನಮ ಇವೆಸಿಚ ಕೆದಾನ ಫಾಕಮ ಕಫೋ ಕಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕೊರಪಿ ಜವಾಬ ಹಮ ವಾಸಿಲು ದೆಂಗೆ ಫೋನ್ ನೆ ಕೊನಿಮ ದೆಂಗೆ ಸುವ ದೆಂಗೆ ಮಿಚ ಕೋಬಾಹಿಯೆ kibru wari kama ema kibru wari kama ga nagano de sifai ki ei haqqan inkar kurma mistakun dakko haqqan inkar kurma mistakun dakko dinya fa imam al-bukhari ni babu ga mi hadis fa hama mi hadis gannawani hin sanadakun dinya fa ituro hin hadis baswale mi babu ga gannawa ikrima bin khalid gari riwaye gambani إكرمة خالد قال له رواية جنبني قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه كتب كلفان عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث قرآن بكما من تعظم في نفسه إناك أمل نفس متبرك في مها أمل أو اختال في مشيته أدي هيغومغا بوداويكم هيغومغا بودامي هيغوم اسمي ورا هيغوما كي اسمي بودا كامي مي كودي كانت تكنو Rasulullah hadis Qur'an man kana fi qalbihi mithqala dharratin min al-kibr kiburuge dharraki miwar situge mami suwaruge nonna nek manaki ekam muslime bejjiyam e dharruge minbaruge sabu narake apade tohiruge nena narak suwaruge apade mithqala dharrani kele kuda etikole e etikole we sure ena marojjiyam ena je narake wanna re wadiken tohiruge den suwaruge mita Rasulullah SAW hadis Qur'an bani man ta'azzama nafsu ena gamile nafsu matir ko kibur wer kam getere aw ikhtana fi mashiyatihi hikumuga kibur wer gotuga hingamiha laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban ena Allah baddal qur'ani ilahu ena kofa wadigin fawaha Allah kofa wadigatu ki ei narka hakku එහෙනම් මේ හදීස් ක ෆුරතම භාග මෙන්නනි මන් තඅද්දම ෆී නෆ්සිහි එනාගේ අමින්න නෆ්සු එනා ෆිනු එනාගේ නෆ්සුගේ බොලකම් එනා අමින්න දෙක් එනාගේ වරම් හයිබතින් හුරි මිහෙක්කම එනා ෆිනු මතිවරි මිහෙක්කම එනා ෆිනු මිස්තකුගේ මච්චම් අරා හුරි මිහෙක්කම එනා ෆිනු ඒ බොඩා මීහා මවෙෆෝ මහුරිහාකම කෙස්මා මවරම් බලම මහුරිහා මකුරාගත්තගේ හුස්මා මේ බොඩා කම කෙසිෆ ابن القيم زاد المعاد قردالون وليحذر كل حذر من طغيان ركاتر بهشيار واشي هريها هشيار ومكم ملفظ تكيون انا احرم بفضل احرم ولي احرم اللي بيجنبه احرم مدالي بيجن علم اللي بيجنبه احرم برياجه وعندي احرم جاتبو ميتين كلمه من ركاتر واشي فإن هذه الألفاظ الثلاثة فهم بشر متين لفظك مي ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون فرعون إبليس وقارون امتحان قرون تين كلمين فأنا خير منه لإبليس إبليس مني أحرم ما رقم أنا خير منه خلقته من طين وخلقته من نار ena webunani iblis webunani fa ana khairun min ahar ma rangale na
ඒ ඉබ්ලිස්ගේ බස් එහෙම එක්සමුගේ නා පොඩාවෙම කිබුරු වෙරවීම එනා නරක ඇති ෆිරාවුන ගුණනි ලී මුල්කු මිස්ර් අහරන හේ මිස්රුගේ වෙරිකම් අහරන හේ මිස්රුගේ වෙරිකම් කාරෝන ගුණනි කීක ඉන්නමා ඌතීතුහු අලා ඉල්මින් ඉන්දි මිහුරියා මොස්සදි කමෙන්නේ හරින්ගේ ඉල්මුගේ සවබ අහරන මේ තිම්මියමස් මා අහරෙත් වීම අලාකි බොඩාවෙ කිබුරු වෙරිගේ තෙරියක් වදිලින් දෙගිය ෆෝ විදාලෝ අහ්සනු මා වුදිඅත් එක්මේ මහවලගේ පණි අලා අහරින් බිනෆ්සිනා අහරින් ෆී කවලි අබ්දු අලාගේ මිෆද බස්තව අන අබ්දුල් මුذنب අහරන කිෆාෆ වරියාලක අහරන කිෆාෆ වරියාලක මුඛ්ති කුරවේමිහක මුස්තග්ෆිර් ෆාෆකුස්සනන් එදේමිහක මුඅතරිෆ් ඉතිරාෆ් وتم اعتراف ونحو ذلك මිකහල බස්තකුගේ මිකහල මකාමතෝගේ අන අහරුම් එම්මේ අලාගේ එකශීලුම් මනේ ලී අහරින්න වේ මිෆද බස්තකුන් එම්මේ එකශීලුම් ලී දම්බම් හරගේ ෆාෆේ බොහොත් වලී ජුර්ම අහරන්නකි කුම්වරියකේ වලී මස්කන අහරන්නකි මිස්කීනකේ වලිල් ෆක්ර අහරන්න ෆකීර් කන්නිබෙගම්බේ වලිල්ዙල් අහරන්න මිකමත් කන්නිබෙගම්බේ මිෆද බස්තකේ අලා අහරින්දුම් එම්මේ එකශීලුම් وعندي أي أهرج أتوجه ملف سجون إمّا هيوكم بدوه ماني مفدا باستوجه على يغفر لي جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كدعاء فلك إسوا مسؤول يا الله ميلا غستوكا كفا وافا ميلا غستوكا كوريفا وميلا كفا فسبانده وهذه سماسا كوريفا ميلا كفا تفسبانده وخطأي نيك كوريفا وافا تمنا فسبانده ما عندي غستوكا كفا وافا تمنا كفا فسبانده وكل ذلك عندي مي هوريها كمه ميلاගේ කිදාගවන්නේ හුරිහා කමෙක්ගේ ෆාෆ ෆුස්සවාදෙන් මාෂ මියේ අලාගේ අහරෙන් දුමුග අහරෙන් නිස්බෙක් කරන්නේ ඉන්නේ ඒක ශීනුනා බස්තකකි අහරෙන් නිස්බෙක් කරන්න දෙන් යෆා විදාන වඛතාන ෆී මෂියති හිගුමුග බොඩා හිගුමුග වර තමාබා වෙරකෝ හිගෙන්චි හිගා හිගුමුග බොඩා කිය සයි වරන් රක්කා එහෙම ගෙම් لقمان غفان رسول الله سيسواني نصيحة سيسوان ولا تمشي في الأرض مرحا بڑا كمتي نهيغاش إن الله لا يحب كل مختال فخور همكا شورم بڑا كمتي هيغا فخور وريوامي هندك الله لو بڑي منا ميار آگل نباوتكي ميها کو رنگل مقام حاصل كورس هين كمي كورس بڑا كمتي هيغا فميها دان جيهيغا मी इस्लाम देन मागुदक्का फोरिकंतक मीहा नियमतिन लिबुने मीहा तवाबो बोडा ए काफर नार में दस को दी फोरिकंत नियमन लिबे गटी का बोडा फखुर वेरिने एकांतक मोळकोरम बोडा मिंबर बोरे बोडा मी समालुकन देजे एकांक කොම්මේ කන්නේ සාවන මින් කුරගේ දීනුගේ මින්කට ඒරන් ආවන මෙන්න හිදායතුගේ මතීග තිබෙවේ අදෙන් එෆා ඉමාම් අල්-බුඛාරි ඉතුරු හදීස් වල ගන්නනේ අබූ හුරයිරා රදියල්ලාහු අන්හු ගාන රිවාවේ ගම්බණි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු හදීස් කරවණි මස්තක්බර මන් අකල මා ඛාදිමුහු මිහාර මේ අන්නනේ මේ හදීස් කම යන්නනේ මීහගේ කිබාගා අන්නනේ සිෆතකෙන් හුරජ්ජකම ගාවානම ඒනාගේ කිබාගා කිබුරු වෙරිකම් ෆිලා දාන නොත එන තවාදෝ වෙරි කොද්දී සිෆතන් කොන්න බයි කද්දත්ත හයිගතුන් හදීස් කරවණි ඒකතුන් හදීස් කරවණි මන් ඉස්තක්බර මන් අකල මඅහු ඛාදිමුහු ඒනාගේ ඛාදිමු මීහා කිබුරු වෙරිකම් ගතරේගේ හිමනේනි ඒනාගේ ඛාදිමු මීහා එනයි කොක්කා නුකාමිය මන් අකල මඅහු මස්තක්බර කිබුරු වෙරිය නුවානේ මානකි පොඩා වෙරිකම මීහා නෆීමානේ ඒනාය එක්ක මසකෙ කුරන්ගේ ගොලේ ඛාදිමු මීහා එක්ක කිව් මේ මීහා තවබ වෙරිකම මානකි අලොම් දාම් එනාවර දා මීහුන්නා එක්ක කිව් මුගේ මජලියක එනා කාංගෙනස් බෑවරි කුර ඒ මීහා තවබ වෙරිකොත් දෙක වරකිබල් හිමාරු බිල් අස්වා හිමාරු සවාරුවේ බාසාර බදු හිමාරකි ඒරුග ගෙමුණු ජමලා අහාමිච සබලා ඒරුග එම්මේ දා सवाल हिमारन अरामी है उसकी बरोबरी मिहार बला बिकम गावाना मिहार मी हूं सवार रोले ची आदा गे ची सब सवार रोले दादुकन निन्या एमस आदा गे मी हूं दुब्बा करे ची 22 करे
نوني هنگت بس تو دفنيا يمانه كي انا كان كتت كوربنيا انا كيبور رينوان واعتقل الشاة فحلبها ادي انا بكر انا ගේ සාමති බාබාගෙන් බකරි කිරුෆෙ මි කන්තත් කුරාමෙ කිබර වෙරියනවා එම මි මිහා තවාදෝ වෙරිකමක් ගෙන්ගොස්තේ බයිස් එම මි බාබුගා ඉමාම බුඛාරි මි ගෙන්නවනි මුල්මස් කිබර වෙරිකම එච්චි කීමා කිබර වෙරි වෙවේ බයි කන්තත් කා අදි කිබර වෙරිකම දුර්වෙ තවාදෝ වෙරිවේ මිහා තවාදෝ වෙරි මිහක වෙවේනේ බයි සිෆත බයන් කරමට්ටකාගෙන් සවා හදීස් වස්වත හදීස් බයි හදීස් වස්වතන් මි බාබුගා බහරි इंशाअल्लाह देंग नाफ्ताएगा और मैं देंग हरी बात कर ले गद्दाने दुआ की अल्लाह सुब्हानहु व तआला मन की है वसहा है बस कबूल कुरा इल्म लिबि इल्म अमर कुरा बाई कम गालिब व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू